na nsɛm no bɔ ma ɔka na yɛ nokora paa pia na nipa no yɛn hyɛ da yɛntimi mfa yɛtinje timika kyerɛ sɛ aba yɛ kɔ akɔto no that is 2024 yɛmpɛw ugitumo wunyintumo we are going to measure NPP based on ekwana nado Ghana afaso na NDC nso yebe based on kwanya Mahama baaye no ode Ghana faso because na fe eya akwakoye enipa mienu hwan ne hwan na nado na ote akunya so no onko biem nti ba omia na oba no na eye se ba omia se obetimi adi Ghana ni mu na eye woni na nado anamo amutu ye no ye no ne ye de ba behwe nti sesabiu na nado wo na ye nam abedi akiri ena otu na watia mu na se ba bia wakotia no se meka se bia na ntwe sabie bi gu on no wakotia mu eno no watia mu ntime bia no wono kandifo no na nam otu ye no ne ye de behwe se wo pew se wo mpew sa na tie sa na uye NDC ni anase entoa na NDC bo nyina anso no ye de betoto Mahama na wo bo ntoa se ntoa bama no yeso bi enim na awiane nso kani anhwe nanim anadwo enti na afei Ghana fo e de betoto Mahama yenim no ho because enei Mahama no so aseso so brand ni enim na emum de ni enim ye Mahama na enim ne dada no na se no kwaso na kan se wawe Ghana enam no nyina manaka dompeo sedi na ye no ne de betoto ho na enne sankomo minu me sa atwa adwena baso kakra bi we ndis ne atemiye pa na NPP ni nso atemiye pa enne ya ye wo 2025 ube hu na 2026 2027 afei na 2020 de san ekwa akoto aba John Dramani Mahama ontimi ensan engina biom se de ye mra kunini no ekire no ye no nti eba wu NDC nipa NDC beyi no edina ba no ye de ni bibia betoto John Dramani Mahama ni dwumadi a wodi nti se nei me de mamati ase NDC for se mu fisa mu betumi atena so biom a asese no mu kan se breaking the it na ono kra de se safe na ahyagun jafo no be pay for aba nti se mo pese John Dramani efri ho no mo na se NDC betumi anya another chance a awo Ghana fo ni ma kwa John Dramani Mahama bebu aman obebu aman enne ya otiso yi sa enetie se mumpo sa na be na ye ka ni se ya oboma asem na no ohima ne se wontimi nje sa no kro wentum ye no ntitama ye ka che MPP se John Dramani Mahama ene Dr. Mahmoud Bawumia akono enye so much against Dr. Mahmoud Bawumia by so much against Nana Addo Dankwa. So the performance by Nana Addo Dankwa no ye no na manfo ebedwudi agu Dr. Mahmoud Bawumia so. Dr. Mahmoud Bawumia de na bebre ya na omo kan se ba bia enkoye ma MPP na meka se bia na ndisi dibo machi no bonse na MPP fo no ye se enyo no na ye o mampanyini no enti na ase ye twe na firim na ba bia ye de yesi wono ene ye digitalization ne ye de eye de na se Dr. Mahmoud Bawumia enye de a Nana Addo Dankwa na enye na na yese Nana Addo Dankwa no na wodidigu ho ya council MPP mo ma council na wodidigu so se upehwe 2024 election am se bibia wo mu bi o na se de siko ye bia no me free se MPP fo betwa mu nsu ade o mu pa ene na meto na me dwene obeka ya 2016 2020 adeba ko ha NPP for pa ye even within the NPP omo primaries se mi Kofi na mi magina na se enipa dodo na se mpanyimfo ne pemia na se Mr. peso ogina bia na ai se ye bo Mr. Boakye mafia eduruba bi na bo so o performs kra wonya nti this omunyu general secretary omunya no Frimpong Okodua Justin Frimpong Okodua ade a wo ye prior to 2024 election me born abaso pa ye se o ka se obi opeso ogina bibia forms ni bi available e wo offices ukọ na saa first de no mo ye takashi ukọ ese bi ni ho yetimi se da to office mu na otwe mienu kra ni ngo bi no akọgibi o so timi e download e wo internet na afele de ba ene na me ka so hwe Justin Frimpong Okodua na mo otu ye enti so be ha this time pa NPP for co election we no na ase ho no enye de ye mpe no na mbode na share count se de si wo 2016 no and answer 2020 no
Nemom this time no ye ma obia a opese ogina ne koginan e na omoto aba nti ye de omanfo ne penam yi wo mo ye no mponi 88 a munya no parliament yo nti na metom say that means that Justin Frimpo could ya say wanya sa de ne de ne nka hwa 88 nke say aka be 34 we cry ya MPP for na nya omo candidates at the various constituencies you know any say de ko yi ni o nti say ekoba asanka even the candidate you know one yet a representative of the larger mass of the NPP. It means that it could have been worse. This is what the MPP suffered. But maybe someone say, almost be free. Adeba kwa minti asiye au Ghana ye political parties near when a kunyato within the political party a kwa mufaso handle omo within NPP say kunyato ene ya mu person mu choose flag bearer na anase constituency bi no mu pe candidate bi a the way omutimi kasa tete omo ye omo nema bi no na mo ye we nyina wi a afi na mo be ka chese nipa na wo twa ball no ka se ne ho nte na afi de wo wie no mo yi wono nti wo be ka kire me se ne ho te so me huru manim kosoro nti me ngi de wo ka no entuma na but this mistake keeps on going on. And consider being within a political party. Mube say if you have any energy, it's not to fight within yourself or to disagree within yourself, but you disagree to agree. How come? How come? Say 2 candidates, flag bearers. Now more person more flag bearer, more potential somebody. But we camp anyway camp na mo to mane mo ho and internet no bibia no ma eko wo kan eda so na mo wi a ntu be ka chem say Mr. Boakye sabi wonim hwe e na obai wanye hwe wanye se wo wi a mo koto aba no mo se Mr. Boakye na mo pe na mo wi a mo san be ka kire ye say especially mo ana mo se mo pe no mo ye be fan mo wi a mo san be ka so ono na ye say e ba sa mo pese mo chese ye to aba ne nim nyansa na me kan we je abofo ne de nenam ho apaso MPP ye kan bia sabre no omo efa ne se omo power tumi ne de unzo wo tumi a wo ye de tu sikanifo anase wo tu panyinifo ntina edin so mbeti en MPP enisu biem NDC muna motiso ba mistakes a MPP ye no ma bisa se kwan be na mbetimi guide mo ho also against that. Anamo bu on mo amutu enema bu on mo ya na mo ya kire se Ghana fo ankasa no sabi yenim nyansa na wanfo anu anka woni yo no kire nti ebre so se Ghana ni ne koto aba no no so akire do betimi aye awie de me kan nyina nie se ye koto aba ne niam ba ku mienu bisi empo NPP anamo bi omutu ya mabo Justin Frimpo kodua so nam se sa ne man mpo anka anko sa ne anka be worse pa ba de mu ye no ene kasa twetwe ni kasa tia na ne kra ye bobia mu hunu kwa ye de mu fa so moa mu hu bo ma nya obi hunu na aka moa mu hu nti sa ne man nyina na wo opposition. What are you learning from that? Sa ne man nyina no e de mfa so na de bra mu ankasa na ye nka nyi ndi semfiri because mu nyina apɛ san krofo menu esentafo no mu yo sanuafo no mu ye na ho na epanyino mu mienu nyina apɛ ensema ndisi ebeye mistake wo ho no MPP beka bo ba na ono so ye the same thing enra mi bi ho kyerɛw me enema bi o ma me nsoso so say John Dramani Mahama tamano menya power no o criticize se ne wu yes ade na me de mani hwe se sabi o manu sum no mampanyini ba sama me kantimi boni dia kasam se na me ade na how because ade we say na wo kasati ai na wo position ba na wo power na wo ye the same thing that ada sa wo nyino ma no wana se wo ade wo ye no nim wonim se me no kasa se se emprempren pa ye judiciary no ye ase ye pimpim wo mo. And I mentioned it yesterday. Well, John Dramani Mahama thought we should cap it
And he was complaining about Nanado making appointments supposedly influenced by party people. What they justices echo Supreme Court, but no one say the same thing. Are you learning? Say yanya nipa ba kubi obejina wakase. This is the right thing. And to me, regardless of my party. Ankasa say never say intimidina ni ya. We ba no apra to NDC because MPP ba no apra to NDC ya no apra to MPP. Sa. Ba ibenya o mampanyini bi no aka say Chief Justice say we MPP ni o NDC ni o enadwuma. Enya fi na me ba appoint bi ya be ka ho to say manya advantage bi wo ho e ba yi I mean me de bia meka Mrs. Chief Justice ya ye pese unit or the same get through tokunu a waste of time and on mampanyini and ye mabu we pese yi na ji no mu pese mu yi na mu and hu hia so a mo ma ne nya na adwuma na ne ma egu Ghana so ne bi ni ye yi Chief Justice free ho no mo ne look at close to 6 months ye yi Chief Justice free ho we Chief Justice free on a drop in inflation ana and I say yeah so free so won't mean in adwuma I mean go through the system quickly mean to in adwuma and no you know nya fina ya set committee na Ghana you waste money. And oko judiciary nipa Chief Justice and some na kwa bibi why ba niema bi say na muti echi na say ba ya niema bi beye we sa wo person ya you see we have serious problems and we need serious people to solve them. Mistakes in the MPP mo ye no I'm asking have you learned from that? NDC mistakes are cause some MPP they never thought some be lose say you know. Mama imagine say moye super it can be worse with your side if you don't learn. But the entire we are memene wo this ankomo we eye memene wo. San say senim die na ankwa amayen a eno ne man ye mistake and mistakes ni nyina ye say at the end of the day we have 276 people forming our legislature, your parliament for up close to 35 million. It means omo free mu say ya ye tena aka say omo ko omo nkwa hwe and MPs ne dia no omo ya omo free mu na umia nka enye anganso ne beba ena sa na mango umia mango nso ne beba nti so omo nya hwe omo ye sabi bi mu kan no omo ya agronfo ena omo hu kwa no omo pa omo free mu baby na wonyi ntumu say sa na wote nti adan na ne umfanim de no nya adwuma until say any to abani be prove you say we know whatever goes on with them ni a kire wo mo no enye so be face ene the take am de ma onye MPs na to abama wo mo no they supposed to serve us, we are not to serve them. Say nimwe a omo nya dia omo ye no. What lessons have we learned? Ejina kwantana so Opemsuo